Hello dot minu lapa ulenam hanan damchun hamo HakhaNet ni lunglom te in nangkut kanin tlai na tu ten HakhaNet thong kan chimding mi atlang pi karak chimlai ni som thum le ni sri nu a chinram kul thim nak zungrian tuan di lak an tlai than na chinram kul in India ram ri a azam mi minung zanga phai an sichang democracy adu mi pol hi kan run ven khon ha law a chun India ram hi democracy ram asitia kan ti khawlai law MZP chairman COVID-19 in kan ni run ven khon nak ding a ti mi thong por an raksilai tol chung thong karak chimlai ni som thum le ni siri nu a chinram kul thim nak zungrian tuan di lak an tlai than na Myanmar ramral kap ni February ni khat a sham in uknak alak nu tlai atong mi chinram kul pangkip thim nak zungrian tuan ha chu kan chung a tukle shem vel chu a lau atu chu in a akan tin thar khawdi chang kautia achim an tlai na chungzong a kum thong ni le kum thim nak kong he pe tlai in bihal nak le kherhlai nak zong tua lau in thlakhat leng chung an shemin ha hi asi an shen na chung a thim nak zong kip a kal in ral kap le plak lai ni chaklat nak zong an tua piak di na tia kan thai chinram kul chung ram kul pangkom le pang thim nak zung na hi in secretary tal in menung kul langa na chu kum thong hi le kum kul le kum phat February ni sha a an tai na I ni som thum le ni sari nu a an tha than na tia thai asi chinram kul in India ram a azam mi menung zanga phai an sichang Myanmar ram a rakap ni uknak alak mi du lau nak alang tarmin ha le CDM atwa min ha tlai khi ding in rakap council ni angkol na cha a chinram kul in India ram ri a azam mi minung zanga phai an si chang tia Mizoram I bom chan tu phun ha ni an then Mizoram a azam mi hi an tam na in ni hin tiang a India chawza sin in bom nak anga ri lau chawza ni an pe ri na lau chun atu azam mi atam deuh hi chu Mizoram le Manipur deuh a an idor na tia kan thai hi kong he pet lai in Mizoram lai bom chan tu phu chung in min lang tar du lau mi pakhat ni Mizoram lai a arak zam mi hi chu an tam ngai chang declare in aminung zathi chu chim ok atha lau Manipur lai kan pet lai na I akan chim chan ning a chun minung zanga phai an si Mizoram Home Department chazin ning tu a chun minung zathum le somsri leng an si tia achim Myanmar ram mi Mizoram lai a azam I ador min ha kong he pet lai in India Vice President Mr. Venkaiah Naidu ama in a avaton I Mizoram a azam min ha di lak bom nak pek ding le atu Myanmar ram bue nak kong a India chawza policy pol zau pek than ding in an vahal tia thai asi Myanmar ram a February ni khat in ral kap ni uknak an laknu mizapi ni ral kap uk du lau lang tar nak cha a ti in mun kip a lamzo di cheu asi lamzo nak a atal mi mizapi le shwe tu na chu ral kap khongsin lai in tlai khi ding in an kol na chun lam azo mi mizapi na zong shiam nam hang in chen cheu nak an to ti mu asi democracy adu mi pol hi kan run ven kho na law a chun India ram hi democracy ram asitia kan ti khawlai law MZP chairman Myanmar ram a kora kap ni democracy uknak chu andau democracy adu mi zapi ni rakap uk du law nak langtar nak chu dai te le shemnam laute in atwa tu Myanmar ram mi zapi hi kan run ven kho na law a chun India ram hi democracy ram tia ti ok athalai lautia India ram Mizoram ramkul aizol peng machnel hairuk zan a Mizoram Student Union shwenak in twa mi Myanmar ram a rakap ok du law langtar nak a rakap ni an ka na I athi min ha phillau nak cha ati im program an to nak a MZP chairman ni atu bantuk in achim thongka zakwa somruk kum a Mizoram ramkul hi harna kan raktong Mizoram mipi chu Myanmar ram a kan rakzam leo chan a Myanmar ram kan un haun hani him te in arakan runven atu chanjong a Myanmar ram a ummi kan unaw na hi thinphang thirmun an phan India ram hi valai chung a angan big democracy ram asitia anchim democracy adu I mailai a
ma pumpak hum him nak cha ati in daite in democracy du nak alang termin ha kan run vein kho na lo a chun India ram hi democracy ram asi ti in kan chim ok asilautia MZP chairman ni achim Myanmar ram a ral kap ni uknak alak nu in atu tiang hun kip a ral kap ok du lo lang tar nak hi antwa zungrian tuan plak cheu khat na chu ral kap uknak kutang umdu lo ruang a CDM a an lut I an hun hum nak ding cha a Mizoram a arak lut min ha hi minung zali tluk an si chang Mizoram lai a azam mi chung a minung zale songa tluk hi plak an si India Central chawza ni chun India ram a arak zam min ha hi an umnak mun a kankir than na lai lautia atikau na in arak lut chapding mi hi chu chawhlan atim ti lo ramri a India ral kapol achian ha I chawza ni ral zam bom ding timto nak angai mi pol zong ale thandi tia thai asi March nilhairuk India Central hlado meeting a Mizoram ramkul achung lai hlado plai Rajya Sabha MP Bukhe Valnalven ani India chawza lai ni ram khel boi bai nak rong a arak zammi Myanmar ram min ha hi an umnak mun a kirtar loading in a halna chu hlado meeting a Bukhe Valnalven ani India Central chawza ni Myanmar ram I arak zammi na hi Myanmar ram in arak zammin ha hi don ding asia chun Mizoram mizapi ni chun zaitim han in kan chawhlang khawlai lo Mizoram a arak zammin ha hi kan unaw an si thiding a Myanmar ram a kirtar thanding hi chu zaitim han in ase khawlau mi asi Myanmar ram thongpang athathlan chu kan kirtar nai lai lo tia achim lalbyak kim ka si COVID-19 zot nak in kan irun ven kho nak ding a asi kho chung in chunga leng na chwa pau a hurhu max I hu philha minung tampi he na chon byak ding asia chun mai hu man philha hurhu mai hu aben lo mi thil zwan hasin a thil chok lo izwam mi bu nak shel kho izwam second pakul chung sapyat he na kut idol Thilu chwa athat lo nak in khan pakhat a kallo izwam chumpit lang rai in na zot a chun aran kho chung in si in a kalchal COVID-19 thongpang he petlai in na thai mi o uma chun mi zapi sin a rian rang in thong than ven ha tutan HakhaNet thong kan chimi chu hivial hin kan ngol rilai HakhaNet azau tu angai tu vial tenan di lak chung a lunglom nak tampi kan ngai